Sino ti tantan-awam di tatawa dungaw? Kitam ti tersena ni Marikwanang. Apay manay? Kitam naurnong dagiti delivery rider. Aywan. Ado man ang tinakapila nga deliver iti sangwanan ti tersina ni kagawad ko anak. Siguro akit ado ti in-order na iti online. Pasikat abaak. Anyat ko namdungaw. Sino ti pasikat? Na, Ni kumarim akwanan. asino pa'y kumangay? Ah, Masapul mat nga ipakaamo na nga agsisindukat dagiti ag-deliver ijay balay na. si kakit di madungo. Katuan, mate. Ay na, umapal ka lang iti kumarim. Anya ter aramidom dito'y balay, Maribanang. Maray, nagawid ka din ni Pari Badang? Saan pa'y, Maray? Adda kanupay napatag nga ilakad na ijay launyawn. No kasta, mabalin nga raw nga agistan bayak paila dito'y balayaw, Maray. Sino nga'y tagluto iti kanon ni Kapitan inton alas 2? Ay, nakaluto akon. Ay, amo, Maray. Nagsakit tilapayag ko ang makangkangag kadagiti motor nga agsisinukat nga agi-deliver iti tersena ni Marikwanang. Kayso tituyak man pailaan. Ay na Maribanang sika talaga. Pasikat dahi dya ako, Marita. Masapul nga ipakaam muna nga agsisinukat ag-deliver iti balay na. Saan mo't siguro akasta, Maray? Ay, basta, masurunak. Ay, kanayon nga order iti komporme. Di mo ibaga nga umapal ka kenkwa na, Maray. Ay, saan Anya kumangay ti apalak. Kabailak mo ti agorder iti online no kayat kaw. Oh, kabailang magayam, di agorder ka maangamay. Integ, Anya man ang dungaw. mabalin ka de nga ibaon ka nga agload. Si kalatan Sana balay ta si dagmatla ang titersina ni kagawad ko nang. Ay, jak nga rod kayat ti mapan iti tersena na. Ay, maasarak ngamin no makitak ti ropa na. Alan inkan agload ta kasapulak launa ay. Man ano ay ano si katimapan? Mapankawan no saan? Mutoy nga ro din. Sa kunti mapan aglod. Basta agluto ka iti si Daenta. Naksit sa matilot-luto mo. Win ngagpaisaw. Ay, nalipatak matan nga aglut-luto ak gayam. Anya nga miter aramidem aya. Ay, agbuy-buyak iti live selling. Ay, padasak man ba't ti agorder iti online. Saan ay mabalin nga agluto ka pa'y nga umuna? Ay, sana mabalin inteng. Live selling nga road. Una yan ti kastoy abyan. Ay, ano sampay lang ti aguray. Sana bale, tasaan mo't anarigat dahi ta trabaho. Kan may sa, agtugaw ka lang mo't dita? Inteng, atoy, nagtimpla ako niti kape. Ay, agyaman nakdungaw. Araman nakman. Ay na, ay. Anya nga'y timakunam. Kastoy ati timpla akayat ko. Tao po! Ada tao iti parangan. Ay, mabit lang ta kita. Ang mga nung napatag ti ibagana. Ay, agtugaw ka lang di tatasya kung timang kita. Ang mga nutay order ko na itan. Anya? Ay, urayak pa ngagpukaw iti maminsan, sakbay arumwarak. Tapno makita ni Marikwanang nga ado ti in-order ko iti online. Naggadumot a karton day ta dungaw. Apay, dakas aya. Anya nga tilinaon na. Bag, sapatos, bestida, ken dadumapay. Say manong iti binayadan. 3,000 lang, may. Ay, nagninamitan. Siya nabali Taitalang mat nga agorderak. Ay, kita ang adungaw.
Ang mga numaadik kamutay. Laglagi pang mga awan unay kwartata. Numaibos ta urong mao. Sa dino nga, iti pagalam, iti pagbayad mao. Nay, da kayo mo ti masabat ko antay. Sa dino ti papanan niyaw. Iti tersena ni Marikwanang. At dalamapan ko gatangan. Kasta ka day antay. Wen, si Kangay. Sa dino mo ti papanam. Inak makikapi di balayaw. Ay, anya nga ta. No si kalang ti ibaon ko agumatang iti tersena ni Marikwanang. Ha? Da kayo lang tanti mapanan tay. Ay, alamot na, kwarog. Da kayong ti gumatang antay. Sa nabalay. Asidag kamatayin. Ah, Umuna ako ni di balayaw. Sumaruno kayong tulangay. Agtuyan ti kape agat gatanga, Maribanang. ay, agyamanak, Marikwanang. Ay, uwang gayam. Adaytid ko kan kamaray. Anya day taya. Kayat mo timangan iti carbonara. Ah. Sobrang amin ta in-order ko iti online. Jack gayam ka ba ilan nga ibusen? Isong alahamon. Masapul pa lang mat nga ibaga na nga online tinangorderan na. Sa anak nga agbibisin. Nay, kitkitaan nakmatlatan. Kayat mo wano saan? Ay, pasensya kan, Mare. Ang adang amin in-order kumat iti online, shawarma. Ay, ni Mari tuyang laang ang tipang tadam. Sigurado akayat na. Agsisinnukat matantag delivery tayan da Maribanang. Padak samot na naadik iti online shopping. Marikwanang, gumatangakman. Nay, kasla di nakita. Marikwanang, Ah. gumatangakman. Anyat nga tangam aya. Gumatangak nga raw. Sa balimot nga mentikit kita. Kitaam ka diditayan da Maribanang. Nagadumot ti delivery man na nakapila iti paraangan da. Wan nga agpaisaw. Nagado ti delivery man ang nakapila iti paraangan da kapitan. Ay, una yan ni Maribanang. Di na kayat ti agpaabak. Ha? Ay, Anyat ko na Marituyang. ay, kwa maray. Ala, ibagamon. Ada nang ngagkukay. Ay, kwa nga men, maray. Madlaw ko kat umapal ni Maribanang ken ka. Taado ti orderum iti online. Pasaray inal daw nga daw may ag-deliver. Kahit anya ko matiapalan na ditangay. Yak man amaw kin ni Maribanang. Agsasaruno mo tanti may ag-deliver dito yung balayaw ang kahil. Anyat orderin nyo aya. Ay, jakman amo ka ni Anteng. Pasarainal daw nga daw may ag-deliver. Kasano kat di na kayat agpaaba ka ni kagawad ko nang. Kayat na nga artapan ti bilang dagiti agidel deliver iti order ni kagawad ko nang iti inaldaw. Ay, dakas nga apal day tanang kahil. Hey, day tagarot ti kunakwarog. Hindi mo't denggan ni Antim. Kasano no maibus ti urnong yaw? Bahala na siya. Kanya man ang dagiti in-order mo aya. Ay, kwintas day tainteng. 18K gold from Saudi. Anya, tila orderan. Mun jak mat ipalubos nga artapan nak ni Marikwanang. Saan nagapotaado ti orderan ni kagawad ko nang iti online? Kay tulad mo ten. Apay masapol nga artapap. Dakas nga apal ti kastado mo. Ay, di nakman pakibiyangan si ka, inteng. Inton ko, daytan ti pakaisagsag maka. Di nakpakibiyangan kunakmag. Hay, makamu ka. Ngayon no dadakas ang mapasamakan ka, di nakpapabasulan na. Mare, umayak man. Nay, si kamot gaya Maribanang. Apay, Mga no ada kwartam amabalin nga utangag.
Sa dino kumangay ti pangalaak iti kwartak, maray. Saan pa'y mat anag sweldo da badungkaw. Awan pa'y impaw itna. Ay, kasanungatan. Sapay ado ti mai-deliver nga in-order ko inton madamdama. Order mo iti online. Wen, marituyang. No apay mat nga min anag-order ka pa'y laeng. Umapalak nga rod ka ni Marikwanang. Ay na, Maribanang. Saan arumbeng apalam ni Marikwanang? Gaputa ka na yun nga agpay-deliver. Ay, saan, Mare? Sa anak nga agpaabak kwa na. No kabailan na ti agpa-deliver iti kanon na. Kabailak mo ti agpa-deliver iti kanon mi kan mi intay. Uray naggapo iti utang. Ay, kwa. Ay, ditakan, Mare. Mapanak iti ayan ni Kwarog. Ngay, apay ngay may kayo dito balay ka, antay. Ada kwartam amabalin abuludan. Awan, antay. Uray sa nga ribo laeng. Pasensya ka yaon. Awan mo't may pabulod ka, oh. No, apay ito, mata nagaduti orderan nyo iti online. Ay, ibagakken ka, Kwarog. Kabailak nga aramidan, no anya ti aramidan ni Marikwanang. No kabailan na ti agorder iti bestida na iti online, kabailak met. No kabailan na ti agorder iti kanan na iti online, kabailak met, Kwarog. Sana nasaya ti kasta, antay. Ay, sana kapaatiw iti dayja ang Marikwanang. No kasta nga raod, mabalin yung ti pumanaw, antay. Pasensya ka yaon, tawan maipabulod ko akwarta kada kayaw. Ha! Awan pa'y sir-serbem, Kwarog. Ha? Ay, nagsakit mo tanti pa nagsasaw, manday. Ay, saan mo't gayam amadlaw asyak ni Banang no agaramatak itiweg. Sigurado adidak mailasin dagiti delivery rider iti kastoy alangak. Ha, ken baliwak tulangan ti boses ka. Tapno saan amadlaw asyak ni Banang. Tao po! Ah, Tao po! isunday tati delivery man amang i-deliver iti order ko. Delivery po para kay Mambanang. Ay, anya ti masapol mo, sir. Ah, adda ka din ni Mambanang, nana? Ay, kwa. Awan ni Banang dito'y, sir. Ay, kasano ngayon dagiti order na? Sapay na daw. Mano ti order na ya, sir. No, total kamin. Umabot iti 3,000, ma'am. Anya? Ni, apay anak lahat kayo, ma'am. Ay, kwa. Pasensya kan nga mawan ni Banang dito'y balay da, sir. Ada na patag anapanan na. Katinton sumaruno abulan nga gawin. Ay, kasta ka di, ma'am. Tingamin bilin ni Ma'am Charis kat i-deliver ka amin nga order ni Ma'am Banang. Ah, basta. Awan ni Banang dito'y kunakmit. Awan pa timbati na pagbayad ko iti dayta, sir. Sige, tay bagak tulangan iti boss may. Ngam no makontak iyaw ni Ma'am Banang, pakibagatik sa nalangan ni Ma'am May, tapno sana makaungay. Sige, sir. Pasensya ka na. Tawan mo't nga timbati na pagbayad ko. Ay, Banag! Apay kasta tilagam? Ay, nakakostyum ka. Ay, aktal na ka. Aktal na ka. Iso ka diti asawa yo, ma'am? Ay, kwa. Ay, siyan. Na, tasabalip dum. Ay, kwa, sir. Pasensyaan yun to'y kadwak. Agbalangaminan. Di yu aputan ti agong kan ngiwat ni sir. Ang mga ano sana makaangas. Batandak po ka. Mapaspasamak. Ala, sir, mabalin mo ti pumanaw. Agsubli kayong tulangan iti sa baling alda. Ano yan ti mapaspasamak? Apay mo't akas jati inaramid mo. Pinabainan nak iti sangwanan day a delivery man. Ay, kasano? Kat di mo amo ti makikooperate. Ay, Nagdisgaysak lang nga rodain. Awan nga min ti pagbayad ko iti order ko. Ang manyat inaramid mo. ay saan anasaya at ti kasta.
Pinraman dak pa yun iti kalukwam. Tapnoy bagakan ka. Sanak nga agbala. Period. Acting lang dayjay inteng. Si kamot. Uray no acting ata nasaktanak mo't. Adda ka dita, nanabanang. Ne, Adamot magpukpukaw. ni Ma'am Charis dayjay inteng. Ala, siya kunti makisarita kun kuana. Una. Ay, anya dayjay, ma'am. Adda ka matgayam dito ibalay nyo. Ngam apay adi mo inala ti order mo. Ay, kasangsangpot ko lang itay, Ma'am Charis. Ay nanabanang, di ka naglibak. Amok tinaramid mo iti delivery rider nga imay nag-deliver itay. Kwa, ma'am. Ay, agpalawaga. Alaam amin da iti order mo, kat itad mo ti bayad na, itamot laang. Mabalin ka day a half payment pa ilaang, ma'am. Awan nga ti kwarta kita kat. Saan ang mabalin? Bayadam amin da ito'y, wano ipapulis ka. Saan kumamot akas ta? Ma'am Charis. Nukas ta nga rod, agtungpal ka, itinagsaritaan ta. Ay nanabanang, tidakas nga apal kat liklikam. Tapno mailisi ka, iti mabalin, apakaisagmakam. Amo kon tigatangem, maribanang, sardinas. Anya sardinas. Kat kastamot ti kanayon mo nga umay gatangan dito'y tersenak. Saan itan? Saanen a sardinas ti sidaan may? Anya ngay, Karnimutan Adala kom a karnit baboy? adangem, nangina Ay, gumatangak maray. Oray nakangin na. Katwan. Anyat pagkunkunam kanyak. Awan makukwarta na. Alaman laangan, mano akilaw. 3 kilo, maray. Nay, nagadawn. Ay, katsagay sa kami akilo, kadainting kan kwarog. Anya? Kwinta amon no mano ti bayad na, tabayadak adagaws. Jak kayat ti utang. Ay, nagrigatan tibiyag ita, maray. Permay. Nay, marik na magayam ti kinarigat ti biyag, mare. Awan to pa yun maigatan ko iti sidaan may kinibadong ka. Ni kumari tabanang, saan da makarik na itirigat. Oh, da kapitan? Ha? Mamati ka mo. Kat no may gumatang ni Maribanang, tingi-tingi. 2 asuka, piso nga asayin. Saan itan? Oh, pagkunam mo. Kano'y may gimatang ita iti 3 kilo ti karne babaw. Ha? 3 kilaw? Nagadown? Wun, si daanda kano kada kapitan kan kwaraw. Ha? Iso nga ado ti kwartada. Nangalaan da ngay mo't iti ado a kwartada. Anya ngay day taginatang mo si dain ta, tuya. Sana ko nagimatang. Nang libas saklatan anagugot iti sayute di taigid ti kalsada. At damit kwartang awit mo itay. Imbol sampay. Ada, ngam kurang kano di 15 pesos nga igatang iti sidaan. Awan kanon magatang na. Ayunay miteng. Da kapitan ati ado ti kwartada ita. Patsiyamay. Adak mitla nga mamirmiraot. Karne ti sidaan da aginatang ni Maribanang. Drawing lang day ta, tuyang. Ay na, apay ngamin ayasaan ka mamatay. Awan to pa'y gatang na iti midyas na. About di may sa midyas na. Bimak ng dangarudan. Bimak nang dan adagaws. Kitnoy din na minsan lang nga abot di midyas ni kumpari nga inteng. Kangamin kitaan Apay asaan ka mamati kanya. Mayat may ti kukuya-kuyan ni uncle mo di ta indayon iti sirok ti santol kwaraw. Untata, nabsog nga main. Iso kita amaw, agingat-ingat pa'y. Nabsog kunam. Untata, agasamot nga minjay karni asin damay. Uray sakit nabsugak mat.
Pudno akarnay, ti sindayaw. Wain tataba daw. Hmm. Aw. Apa kaslag pampanunot ka? Amom no agpampanunot ak. Untata. Nukas nga agpuli-puligaw sa dagita bukil-bukil ti matam. Amok nga agpampanunot kan. Pampanunutan nga main, anaimas ti sinda ni Uncle Mau. Ta Tanya, ituloy mo nagkurakot nga main. Urayak lang nakamuyak itinay tangay bagam. Pudno mate. Ha? Manungay man ti kinurakot ni Uncle Mau akwarta. Nga iso ti inggatang da itinaimas asidain da. Hoy, saan ang nagkurakot ni uncle ko Ha? Kastakit din ti bagbagam. Ay, kundi sa gawisiw ka, pare. Wait, pare badam. Nakaida ka lang arodain. Nakadikwatro ka pa eh. Kastoy nga men ka no mabsuga. Naragsaka. Nagkurakot ka niya. Kanya kurakot nga ibagbagam. Kaano lang idin na minsan na nakita nga abot jay may sa sapatos mo. Ita, at daning gatang iyo itinaima sa siday niyaw. Gaputan na imas ti sindami. Ibagam ang nagkurakot akon. Ay na, di naksurwan pare. Amok ang nagkurakot ka. Tapno day gatang iyo itinaima sa siday niyaw. Saan kiden pare? Madi at talaga ti pampanunutan ni pare badong kanya. Apay, kapitan. Ibagbaga nakit din na nagkurakot ak. Na, nagturad mo na nang ibagay ti kasta? Kung nagngarot kan ko na, apanagnakan na dagita nga ibagbaga na kanya. Dala kaaya mo tagibat iti saungawan pamanagnak. Naimas lang ti sindami, ibaga na ang nagkurakot ak. Talaga nga minasana nasaya at dagiti pampanunutan na dya tao. Mapan kami gumatang ka ni Kwarog iti motor ka. Anyan tumangatan ti panunutan ni pare badang. Wow! Nagmayat ti andar day tabaro a motor mo ang kail. Barbaro nga ron. Aglugan ka ng kail, tapadasan taman nga ipasyar day ito yung motor mo. Sige. Sige, lumabas ta dita tersina ni kagawad ko anang. Win. Kalpasan na, lumabas ta dita balay tatabadong ka na nato yan. Win. Awan sa bali apag naanta. Intan! Siya kumamot ti kapitan dito'y kabildatan. Naimas kumamay akanayon ti sidain ta, tuyang. Tapay anak ko namday ta. Una, nagkurakot akmay. Tapno day gatang ta iti sidain ta. Unay mo't day ta panunot mo si kabadaw. Kat kasta mo'y teraramidan ng ting bating day. Nay, Ha? at dalimabas ang motor. Ne. Makin motor ngay. Dakwarog kan kapitan mo tinaglugan. Makin kukuha nga taday ta ang motor. At damat tricycle ni Kwaraw. Ay sigurado ako kwa ni kapitan dayta. Nga ta, ay panunutem Saan pa yung makagatang iti midyas na? Makagatang kiden iti motor. Hanya man na hindi kayat mo nga ibaga Kinurakot namanen yung gatang na iti motor. Puro kinurakot mo tibagbagam. Kitun may nalaing agkurakot na ita kapitan. Anya ti kayat mo amerindaan Kwaraw. Ibagam tay gatakan ka. Nagure ang kail, tamang kita Ilibre ka man ka anakan. Oy! Pilyak je kang inaan ko naman. Ay, iso nga ron ti pinilim, di iso ti bayada. Aha. Hinaan ang merienda. Anya ti kang inaan na tinapay ala ko ni kagawad. Di sagsasais. Ha? Kang inaan daytan? Naglakamot tayo. Di ko man nangingina Anda nga tapay nang ina. Di mo kaya tinala ka? Ay, di nangina ti kayat kao. Anyat nang ina ang meriendam kagawad. Awam mo tinangina lakok. Dayta soft drink sa lakok sa nga pulo lang ti bayad na. Ha? Naglakamot tayo. Intalangan iti sa bali at tersina. Ada nangin ngina ala ko da ijay. Dito'y kayo matentersena kagumatang kapitan. Naglalaka matilakom. Diyak kaya ti chip. Na, Nala, gumatang kayo ni tinay ta tinapay alakok. 5 gasot ti maysa.
Daytoy soft drinks. Ha? 5 gasot met ti maysan. Ha? Ingin na kaon tapno gumatang kayon. Yay! Ni Uncle mo dyan nagmotor? Unantay. Masapa ama pa ni di barangay haul. Si Gudmat amaladla daw. Ita, nagsapa mo ta sumrat. Bayan yun nantay. Saan pa yan ang nagkapkape? Gimagat nga raw. Gaputada motornan. Gimagit may ngagkurakot day ta kapitan. Ay. Di mo ibagbagat ti kasta ka ba dong? Tasaan na kurakot ni Kapitan. Kurakot? Di ta, ipilit mo kusan nga raw. Nangalaan na ngay nga ron di pananggatang na iti motor na. Ada magkwarta na ah. Manulang mati honorarium na ngay. Baset nga madama sa balya pangalaan na iti kwarta na ah. Jay pondo ti barangay. Saan? Ado pa pondo ti barangay ti kurakutin na kay. Uray kita, maray! Enteng, umay ka man. Ay mangantayon? Mangan lati pagalistuam. Umay mo man kitaan to'y marmarban a kusina. Kitaam ah. Ha? Marmar ba? Kaano laan na ipatakder marmar ba? Kaano laang nga? Kat no idi pa'y lakayanak ni Kwarog ana ipatakder da ito'y a kusina. Sus, huwag ngagpaiso Marmar ba sa mitin? Oh, dito'y abanda. Agiri-irigan. Ay. May yabutin ti saka Imbagak tumad kan ka. Hindi nakpatpat yan. Sige ta mga yabak iti carpenterator, tatarimaanan da. Hindi pa'y lang amin nga ibagbagak nga ipatarimaan ta. Isungarod ang mga yabak iti mang tarimaan. Ni pari ba dong ti ayabam? Tanalaing a karpintero day jay. Sige. No problem. Badaw, kayat mo tiyag trabaho. Ay kitwin na. Ayan na di trabahuag. Karpintiro ka na. Ay nalaing ka karpintero tuya. Isungarod ti kunak apaglaingam. Mala, ingka ngarod tarimaanin di kusina da kapitan. Anya. Si kakanuti kayat ni kapitan amang tarimaan ijay kusina da. Ay pagpagawan. Uray awan trabaho tuya. Naa, itay imbagak kayat mo. Ngamidi imbagak ada kapitan di agpatarimaan, nagbabawi ka na dagaws. No kinurakot na mudlaang di pangtangdan na kanya. Sanay. Puro kamot kurakaw. Kita niya ngay. Ultimo igatang na iti pumada na. Kinurakot na. Saan ka no akayat ni pari ba daw nga umay agtrabaho dito balay? Apay nga ka na. Kinurakot mo ka no ngamin jay kwarta pagpatarimaan mo dito kusina ah. Imbaga na dayta? Win nga rod. Uray ka no jay pangtangdan mo kan kwana. Kinurakot mo. Ay naglastugan nga agsasaap. Pati ka no gayam jay pinanggatang mo iti motor mo. Kinurakot mo. Na! Di naam mo nga inurordong ko. Nadal kan siya kakawayan, nagatidog. Kat ibagam day takon kwana ah. Saan man gagsao-sao iti kasta ta ang mga no iwas-iwas ko. Uy na, nagmayat di kusina da angkel ka o kagawad. Nadamag ko mga rod dayta. Adda ka no second floor na. Dapat ilibitor na Wow! Nagmayatan na kusina dayta. Puro automatic pa yung kagawad. Puro automatic. Nay, adda ka magayam dita ka ba daw? Nangagkuamay di pagtungtungtungan niyaw. Umay mo kitaan di kusina da angkel ka o tataba daw. Nagmayat. Nambarak nga may mangkita ngay. No siyak. Mapangkunto kitain. Tadyak pa'y nakakita iti kusina nga da second floor na. Puro automatic pa yung Huwag nga raw. Kinurakot ba lang ti punto na dayta. Adayta ka manan ka ba daw? At damat urnong da angkel ko Pangalaan da ngayon ti ornong da. Right? Apay nga minadi mo patsyan ti ibagbagada kan kaya ka ba daw? Amuayamat ni Kapitan Tag Kurakaw. Saan? Ay nagmayatan ti kusina panang. Win nga rod. Pinagrigatan ta ti pan nakaaramid da ito'y a kusina. Saan mo apuyot-puyotan ti dalikan, ta automatikin. Na ay, iwas-iwas mo lang di aklaw? Agsin din jay dalikan? Kauwi.
Ay, may mayat kumamait no ipukaw mula ang di kayat mo si kat at daditan. Ay na. Tila ibagbagamot. Wen, ay, dahita ko matimaya. Uncle! Eh, Antay! apay! Hey! Ada emergency! Emergency! Ah. Anya manin? Ni tata ba daw? Eh, Delikado. anya! Ay, inta kitaan! Matay ako. Na. Matay ako. Ay. Matay ako! Tag nakamot Ungtang na ka ti doktor. Doktor? Apay? Sa dino dito ayang ka? Handa ka iti ospital. Impanda ka dito. Ita nakabanda ka iti lansa. Ha? Kahit matay ako? Mabiyag kan sapay. Linisan dala ti sugat mo. Kahit rumwar kan. Iso adi ka man agpukka-pukkaw. Sikatin ang kadwa kanyak dito'y paray. Uwin atasak pa iti nagbayad iti agas mo. Amang ano ibagamanan a kinurakot ko ti kwartak. Tungpaan ka. Di mo to ibagbagat ti kastan Tadyak mo't agkurkurakot. Ay, tatabadong! Jay pagpabasulam ako rakot. Isumat gayam timang tulong ken ka. Di ka agsasao, iti di mo mat napanaknakan. Agmulta ka iji barangay? Un ka na, 1.5 ti bayadak. Tapay? Adda ka nung amin linabsing ko nga ordinansa ti barangay. Anya day talinabsing mau? Jay kano pa nagpuor ko iti basura dito likod ti balay. Bawal ayat agpor. Jakman naman, nagadumet gayam a bawal dito'y barangay. Ay, una yan. Tila'y bawal damay. Ni manin kumparik ang kapitan ti aking kapanunutan da ita. Sigurado Nagaduking amunan. Ay, saan ka nakapismak? Apay manang, Bawal arumo artisan na nakapismak. oho, nagadulakit nga ibaw bawal yun aya. Oy, agmulta ka no saan ka nagpismak. Mapanak agbayad iti multak dita barangay haul. Multa manen tay bagbagam. Katuan Anya klase a barangay dayton, tabawal aminan. Ang kapay agpismak. No diyo kaya ti agmulta. Kayat mo asawan, agawid akmanan, tapno mapanak laang agpismak. Ay na, nagadayo di tabalay may, pagsublim nakmanan. No di mo kaya ti agmulta. Agsubli kay jay balayaw tayong kagpismak. Ay marurudak ka na kayon, kwaraw! Yan. Aglablabos kayaw! Adda pagbayad ko iti multak a 1.5, kapitan. Ado, ti kwarta. Sumurot kayo ngamin iti paglintigan ti barangay. Tapno di kay agmulta. Manulaang met ngay deta 1.5 a bayadak. Deta, Kapag nga hindi sumiti sang wanak ti kwartam. agbayadak nga rudan. Mapan ka ka ni treasurer te kad naka iti resibaw. Sige, uray na yunak pa iti bayad ko. Anayuntan a 2,000. Ay, di eksakto la ti bayad mo. Kapay anayunam. Ado nga rod ti kwarta. Nagbayad ka ni Timultam, Mare? Wan maray, nalpasan. Inton maminsan nga men, saan kan nga agpor iti basuram di talikod ti balayaw. Pagpuurak ngay nga raw, ijay sangwanan. Oray sa dino, sangwanan man wano likodan, kas kada sikigan ti balayaw saan amabalain. Ha? Oho, adulamin ngay bagbagayaw. Sa bagay, ado ti kwartayo pagbayad yu iti multa. Ay katun di oray man inaldaw ngagbayad ak iti multa. Alangarod, makamu kayo. Ang amnay, adamat third offense. Ano naglabsing kalatay ti may katlo agundaway, may balod kan. Warog, Tata ba daw? agpasada ka itangal daw. Why? Apay ka day? Itulod nakman dita bagatan. Mapanak man makipalot dita. Ha? Nagsubliman gaya man ti palutan dita. Kitwain, ngam di mo ibagbaga na uncle mo Sekreto talang day tayo. Sige, jak ibagbaga. Mala, mapantangaruday. Maray, nakitam ka din ni Kwarog. Birbirukan nga mininteng ka. Nakitak mo't itay bigat ngayon lugan na ni Kabadong, kan nagpaabagatan da. Aging gayta, sanda pa ang nagsubsublay.
Napanandangay manan. Ay, anya nga tayo tinapanday na rami di jabagatan, maray. Apay maray, anya ti adda ijay. Adda suspetsak. Nagsublimanan di palutan ijay. Anya? Isumot ti mangmangag ko kadagiti tao. Isu arumbang latakwatan ni Kapitan. Nupod no maala nagsubli di palutan, wano saan. Anya day tabilbilangan tuyang. Daytoy man kwartak nga iduldulin ka. Ay nagadumot ti kurang nan. Asino nga iti sabali asimrak dito'y balay? Awan mo iti sabali asimrak. Hmm? Batong? Ha? Ay di nakman kitaan iti kasta. Apay no kitaan ka iti pasikay Kasla pagsususpitsa anak. Kag asino ko mga iti sabali a pagsuspitsa? Ay kitsaan na siya ka. Badang? Oras amaamuak asi katimang kiskisay iti duldulin ko a kwartak. Ha! Makaraman ka kanya! May samanen a panaglabseng ti panagsugal iti barangay. Kita inteng. Tanay, ado manen ti agsusugal akabaranggayam. Impasar din ko iti daytan. Ang minsublid naman ay. Ado nga rod tinatangken ti ulo na. Kataldi ko daklabasik. Agsusugal naman ay. Iso anasgan nga amwam. No asino dagita nga agsusugal. Mabanta manin makipanlaw, tataba daw. Ay kitwin na. Mapanta, aging ga mga bakta, kwarog. Kaya't ko day tataba daw. Ang mangan mo't numamuan ng kalmaw, ti papapananta. Son, Sigurado ka? di ka madanagan. Amok tagi sikritaw. Mapanta nga ruday. Agure ka tataba daw. Ha? Paandarak pa dito tricycle ka. Kapitan, apay abaybay am dagiti agpapalot dita abagatan. Dagayang palutan at talaga dita. Talaga man, ingka ngamin kitaan Ayan nga ni Kwarog takadwak amapan. Biro kam ni Kwaraw, isaw ti kadkadwa ni Badung ko mapan dita abagatan. Na, ay, kaya't mo asawan, makipalpalot daman. Katwan, Makipalpalot, katanaw. ay na agunget ka ngamin kapitan. Talaga nga agungitak. Pagmultaem ida, uray ka nakam. Siyaklatan timulmultahan niya. Jace! City Kau Jace! apok kau. Saan tamudlat ta mga baktataba daw. Uwan niya raw. Nagsakit pa yun to, karabukob ko kakapukaw. Malas tan samot at talaga. Sa pa'y kwarta ni Nanam atuyang na ito ipuspos ta kwarag. Anya? Ang upang urin na ko nung naibusin na ito kwarta nga iduldulin na. Ay sus, delikada. Kaya mga kay dito. Nga, Uncle Kau. Si kamad gayang baray. Kwarog, Ay, ikwang ka. ijay balay, taad na pagsarita ata. Hindi tataba dong nga. Agmulta ka paray. Ito lang may agmulta ka. Agmulta ka. Munayin. Agmulta no, agmulta. Nagarot ni kwarta ni Tuyang ka. Nimot nga mintataba daw. Inawis na kamapan makipalaut. Kaya't mo tayo katenkan atanaw. Ha? Ay, saan mo tanggal? Awanan at itaraki at anod mauno ikatan na. Amom ama iparit, aramidin pa'y laing may. Ay, pagmultang naklatan ng gail. Basta di nakikikatan. Sa anak ka nung agmulta. Ibalog dak Tuyang. Kahit Ikan na ko na iti pagmultak. Apay kayat mo mabalo dak. mabait lang nga raw, tinak mga laidya iduldulin ko a kwarta. Kunakon kahit. Saan nakabaybayan ni Tuyang kao? Mabalin nga min ay baybayan nak. Di na kayat na mabalo dak. Badang! Ha? Apay man na nagtagandag iti matam. Awan mo ton tinabate iti duldulin ko a kwarta. Ha? As en? Awanain? Wan, daytoy langan ng ibalkutak apan nyo tinabatay. Ay, awan nga ruden Inalaman niya. Ha? Kwa... Eso ti pinagsugan mo niya. Kwa Tuyang. Inibos mo pa Ay, nagtadamlaki din ti panangkit-kitan kanya ko na ya.
Anya nga itati pagbayad mo iti multam? Ay, kunak ano at dapay sa balya pagiduldulinam. Ayawanan! Maibalod kan! Di mo mit ipalubos Malungsot ka ni jay pagbalutan! Ay, saan mo't atuyang? Ijay mo naglaklakay! Ay, no may balodak, awanan natin badong mau. Ayaw ayawanan! Tuyang, kaasyak mo't ano kagatindak lang tilamok iti pagbaludan. Ay, kasyan nagkadia tuyang. Di mo baybayan na may balodak. Katanya ngay nga ron karamiday. Pang panunot ka na, tapno sa anak ka may balon. Ay na, maisurot at nagsangay ka. Wen Mare, pudno ti madamdamag mo anapan nakipalot da kwarog kan kabadong di tabagatan. Isumat lagayam aminulta ni Inteng ni Kwaro. Rumbang laeng Pinaglinis na pa'y Wen, aga sa manday tatanod, mapan makisugsugal. Ay, kat ni ngay pari ba daw? Anyamot ngay tidusa na. Pagmultaan ka no lang ni Kapitan. Sa bagay, adun samot ti kwartada ka ni Marito yang nga pagmultada. Kawan, nakadulin ti kwarta ni Marituyang. Ay, isaw jay ibagbaga daan nakabalkot iti daan apan nyo. Ay na, Kapitan. May kagbayad iti multa. Ay, di kagsage. Pigsa ti panagsagit mo. Kut madisturbo ang iter aramidag. Ay! Napigsa! Ay, pakapsutik nga ron, Kapitan. Sige, tamarang-ranga. Mayatunday ta kapigsana. Kapsut mo baset. Mayatin. Gusto la day ta. Anya ti bagam. Ay nga ba? Napigsalat. Ayawanan ti kwarta kapag bayad ko iti multa ni Badung ka. Ket no nagaduti paspasikat yo akwarta yo. Kunang pa ide, sobra am ti ibayad mo. Kunang pa ide, keep the change. Ay, hindi aday ta, Kapitan. Pindig sa banag ti bulyo mo, Mare. Kapsutan mo na. Kasano nga'y Kapitan? Kadyak kaya ta maibalod ni Badung Kao. Natapigsaan naman din. Hey! Makatitilan! Di mo mat nga ron ibalbalod ni Badung ko, Kapitan. Ay, ibalod ko, no saan nga agbayad iti multa. Ayawan ton ati Badung Kao. Talagang awanin Apay ngamin, adi mo ibawal nga aramiden dagiti paglintagan asal sa lungasingin na. Ita, umay kaagsangit-sangit dito. Sino nga ron ti kayat mo nga umayag sangit dito ni Badung Kao? Wen, tagsarita kami. Ibalod ka na. Wan, no saan ka mapan makisarita? Kasi ka nga'y amapan makisarita, tuyang. Si ka nga ron ti kayat na. Ay, nagadukin nga artida na ya. Ay, ingkan no di mo kayat ti may balod. Tasi ka nga ron ti naglabsay. Nay, apay nga'y kwaraw. Taglinlinis ka mo't hindi ta kanal. So na ito itidusa ka nagsugal. Unay mo't tay. Sikapay aka nakanti Kapitan. Pagkalyanda ka. Papanam ngay tataba daw. Kita barangay haul. Kasarita na ka ni Uncle Mau. Anya nga tayo ti baga na kanyak. Kit awanay ti pagbayad ko iti multa. Malabsan ni Kwaraw, hindi may kadito'y barangay hall. Wine, aglinlinis iji kanal. Ay, di mo ko na nakastamot ti aramidag, paray. Lakaya ka nakapsutan dagiti tumtumang ko, paray. Mawatak, ti kasasaan mo. Awan mo't pagmultak. Tawan kwartamin kinituyang ka, paray. Maawatak amin dagita. Iso adinak mo't dusdusainin na, paray. Sige, takasyan kan. Lakay kan Pudno mo't, paray. Kinagkumpare tapay. Wine, paray. Sipod payday. Aging gaita. Agkumparitan. Angam ni Laglagi pa yung daytoy nga ibagakan ka paray. Ha?
Iti kanito nga ulitin pa'y ti kalukwam ag multa. Ken aglinis ka iti aglawlawan. Ay, nagadun pare. Ken maibalod ka pa'y. Ha? Isungag balbaliw ka. Ay, tatabadong! Leksyon ken kaday ka. Saan ka nga garamid iti kalukwan di ta barangay mo? Taad dalintad amang dosa ken ka. Ngamsak pa'y na, kaya't may mga nakablawan dana na inyang Rebecca ken ni Anno Soriano. Dita sityo malama, bato na Gilian, La Union. Kumusta kayo amin dita, papagayam ni Ida? Ala, sige! Dita ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ni stasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.